ngine perta air niu ya ka syap ka jopra baru praun. Kublai sibun perlo kublai bapi ayah ka jengkersan malah ka pos kapor ya ka video balpan le da urut ya anong kandang menta niwan ya tho lengkot syapi syapang kisangut kita ki kandidat MP balak chon ki kandidat ki ba kham khrau ber ki ka khampau hapo ka jela jonge haswa pampin thet papan ai ya kata ka ketiga mon ka dia jongpe sengap bat pek ya kan di video nado pastang hado pakun nai komen kalmar claim da sengap ya ke video ka eka badai ka eka bamdai phila ban ai ka comment section haden ba sengap ya kan di video hado pakun kabanang kong ni ban ra sapi udai Vincent H Pala Vincent H Pala udai na kasnong lat mersiang Eastern Tiahil kleriat lakha ya u haus nam ka kandais pa anru para menta udang long san papras nam irata kikerdan ba upule udai ula pendep ya ka bachelor degree hakalain civil engineering na Jalpaiguri Government Engineering College hakajo kopor haswa ban undrung sa ke kam politik ulong ru u assistant chief engineering jong ka PWD department jong ka Meghalaya but nado usnam ar khande hado arjar buso ulong MP na Shillong Lok Sabha constituency kumta ha usnam ar buso ulaya khuna Shillong Henry Ular Rempat ha u Dr. Ricky Andrew E.J. Sungkon kebaar ngiban ra sapi u Dr. DRL Nonglai kumbalong menta udai u kandidat jong ka parti NPP balai ki briu ki ong udai ubriu ubastad bat ubasampang na barok ki kandidat tong ye sengap ka ega kerdan bu ladat ba ka ega kamba ulan sekri ya ka jela jonge hato don se kata kajing nok pelut mesin jong sapo ka jela jonge udai arnong lait udai ubriu ubastad tam ubala pendep ya ki kerdan ki bab her ula pendep ro ka pandangkong lependep ya ka MA khasi nepok nehu Shillong bat MA Christian Studies University of Madras bat lependep ro ya kerdan Master of Philo khasi nepok nehu bat ula pendep ya ka Dr. PhD khasi nepok nehu ka eka kamba ula tere haden ba ula pendep ya kani ke kerdan jemu haus nem ka kandai spa kandai punyo hadu ka kandai spa kandai pundai ulalong u principal bat hakajo kapor udai u lecturer jong ka department of khasi haka school Mausandra border area college bat hakajo kapor ulong ru u principal ha usnam ar hajar hado ar hajar ru ha ki college jong ka sengap SM college kumta menta ulalong u professor department of khasi hapo nehu nado usnam ar hajar ar hado menta ke eki kerdan ba ubat hado menta nangkong kawai ulong secretary society for khasi study joint secretary khasi outdoor society but secretary tribal literacy forum of India but president of khasi outdoor society Samoy Lenter nado usnam ar hajar kabalai u Dr. Baske Marbo udai ru kandidat jong ka parti BBP ka parti Balayalam da u Arden Milar Basamoj ka parti Trari ka parti Bakibriu ki ik bah hado menta u Dr. Baske Marbo ula pendep ya ka MA bat PhD hakalain political science bat menta udai u associate professor haka department of political science hapo nehu hakajo kopor ulong ro ubri ubadon kata ka vision ban wat benya ya ka jing senchar khadar jong ki bai ba haka jing yalam jong ka jai benriu om tang ha Meghalaya wat hapon ismoro ko bai kaba khado ngiban ra sapi udai u advocate VGK kenta
uvi jiki kenta udairo usunyo advocate palapau ba hapo Meghalaya High Court. Ula trebun senam haki kam sanyan. Bat uladon bentaro haki bun kimat kibakta yang ibak hapo kecela Meghalaya. Kini sangut kiwan na kibenta kirkom terikam paper. Don badai u engineer, don ba u professor, don u political science, bat don ro udai u senior advocate. Menta kajing keli kalong. Mano na pedeng kini sangut pitharai ba udon kajing dang sistat. Bat kajing long kinong yalam, bat kijing yo ijngai kebabian tam ban nikmat ya kasulong. Parliament constituency. Thok ya ki jingmut bat ki komen jong pi hapo section lada pisnyo tendat ya kane ka video. Khub le sibun. Ya kan doa kane studio.